Zdravo dečki, danes vi gi pokažem moите moduli v BMG Drive. Pa da započneme ova mapa. Imam i mapi, ali čekam da vi gi pokažem, znači kolite. Znači prvo imamo jedna kola od 1927 godina, gdje se imame kabrioleće. Evo ja kola vam, znači unutra katastrofa. Ovaj svirkata, jedva jodi. Ali dobra je kolota, ajde mori, gazi, jedva jodi. Dobro. Posle ova isto mnogo brza. Gledajte kako brza. Ova. Evo kako ja kako. Vidite koliko je. Evo da meni dobite kako više. Ok, zastani. Dobro. Znači, posle ovdje ne, ova, to je nekoj Ford od 1929. godina. Čovječe Ford, ima policije, taksi, i to je. Posle imame ovije koljive interesni se. Ova je policijskata. Znači policijska ova. Ajde, panza. Počeve. Policijska kola. Znači, posle ima i drugi policijski koli. Ovdje. Ova i ova. Posle imame ovije, pa imame ovije, znači novuse, i pokažem jedna ili dve da vidime koja da vi ja pokažem, a je ova evo ja, znači novusa je stara, znači imame limuzina, što je najdobro, dobra kola, posle imame Opel Kadett, ta je dobra, segasivna, znači ubovo koliće. Dobro, posle imame Honda nekoja, malečka su dve vrati. Samo da se spavne, ne. Znači kolata je super, imame ove malenki na daljinsko se, evo jedna. Posle imame ova je nova, samo što ga simno, ne sam ga upoznal, da vidime kako odi. Dobra je. Uaz, džipće. Iiii, za malo da se obrneš, ej. Pa dobar je, nemo. Da vidime kako. Dobar. Posle imame
ovakvo off-road, znači posle imam još jedno off-road i ovo je dobro, se vrtat site 4 trkala levo desno, evo vidite. Imame, ova za kraj kada vam pokažem, imame uvaz pak džipče, a mislim kompensa. Samo makata je što nogu se obraća. Vidite, ova me nervira mene. Dobro. Posle imame helikopter. Evo go. 2, 3, 4, poletaj. Helikopter. Ide sebe? Alo, ide sebe? Au. Skršif jedna perka. A to od posade si vrti, a? Dobro. Imam avion, ne znam kako da go poletam. Imame, za kraj, znači, kaj vi kažem ovako. Znači, na primjer, ova kola, namenično mi se sviđa. I kako sada da uništite? Го взимате во чудо. Секунда да. Значи, дечки, го взимате ова чудо и сега... Само да ви... Айде, биби! Дюриквърт. Значи, го наместувате вака. Пирате рачна и само. Гля! Плескайся! После. И последното за край. Да ви го покажа. Опа! Последното за край е плинска боца има. Да радим. Ево я плинската боца. Я ставаме овде. Коките сега някак удрите. Шибай. Айде. Бамба. И това и се деси. Значи, ако ви се допадя ова видео, обавезно ставите лайк, субскрайб. Се гледаме во наредно видео. Аста ла виста!